And they brought the report to Jesus and said, Ke batla ke nke monyetlana hape go dumedisa letsatsing le kajeno ka lebitso la morena Jesu. Hopola re ntse re tsamaya pesa le menya gona ya Dafite re se re le karolong ya boraro ka ya yona letsatsing le kajeno e reng o hlabolla moya wa ka o ntsamaisa mehlaleng ya holoka ka lebaka la lebitso la hae. Ke tla tlotla kopa hore ke tlola karolo tse pedi tse qalang ke nke ena e qetellang e reng ka lebaka la lebitso la ka. Me mona mo re balang teng ke tlola ka tsa go sebedisa illustration e nngwe e ke rataela ka sebediswa ke mo wa bahlanka ba morena Jesu Kriste bo go hole ere Dafita o re o ntsamaisa mehlaleng ya holoka o hlabolla moya wa ka ka lebaka la lebitso la hae. Jehova ke modisa wa ka ka lebaka la lebitso la hae. E re karolonyana ya o qetele reng ka lebaka la lebitso la hae. E re ke bue mantswe yana tlo tsebe ho nkutlisana ke le ka hore ho nna mona ke tshwere lebokose ke lena lebokose lena ke la fono e bitswang Hisense mme ke company e etsang difono. Jwale company ena ha e le tjena e entse fono ena ha e qeta ho etsa fono ya ba ya e rekisa ha e qeta ho e rekisa ka hara yona e etseditse bukanyana ke ena e bitswang manual. Buka ena e bitswang manual ka hara yona ha ke e bala ke buka e tshetseng melao le melawana le dipehelo tsa tshebediso ya fono ena. Ke buka e tshetseng hore na buka ena kapa fono ena o e tshware ka tsela efeng ha e ka ya robeya skebe wa itukisetsa yona e sebedise ka tsela e itseng hore e tle e sebetse effectively and efficiently hore tla tsebe go yo thuse go fihlela mabaka a o batlang ho a etsa ka fono ena. Mme ntho ya pele yeo ke loketseng ho etsa ke le mosebedisi wa fono ena ha ke reka ke ho batla hore na manufacturer wa yona kapa moetsi wa fono ena o na a e setetse hore e tle e sebediswe jwang molemong wa hore e tle e nsebeletse hantle. Number 2 o entse bonnete ba fono ena e sebetsa ka tsela e phethahetseng e kekenya phoka motho ya tla e sebedisa. Why ba entse bonnete bo jwalo? Ke ka lebaka la lebitso la bona ba leo ba le beileng hodima fono ena e leng Hisense. E mo e ka ba ke Nokia, e mo e ka ba ke Samsung, difono ka ho fapana kapa anything e rekwang. Mme ka lebaka la lebitso leo le ba le ngotseng moo ba itlama hore fono ena e tla sebetsa hantle e ke ya phoqa motho ya tla e sebedisa. Ka mantswe a mang fono eno ke reputation kapa lebitso leno ke reputation ya beng ba fono ena. Mme once fono ena e ka sita ho sebetsa ka tsela eo ba itse e tla sebetsa ka yona ke ho bontsha hore hona ho tlo senya lebitso la monga fono ena kapa la baitsi ba fono ena. Lebitso la bona le tlo senyeha nako e tlang ha re bona lebitso la bona le beuwe hodima difono ha re sa tla le reka haeba fono ena e tla feila ho sebetsa ho latela dipehelo le di tshepiso tseo ba di beileng ka hara buka ena. Ka mantswe a mang hore buka ena fono ena e tla o tshebeletse. Number 1 batla hore na the manufacturer morero wa hae ke o feng e sebediswa jwang o tlameha wa avoida hore e tle se ya o phoqa. Mme once o observile melao yohle e ka hara buka ena fono ena ha e ka ya o tshepa di manufacturer di tshepisa hore batla hona le the warranty clause ya hore fono ena e khutlisetse ho rona with our own expenses re tla e lokisa with our own expenses re tla etsa bonnete ba o sebetsa hape. Why ba etsa tjena na go bane ba o rata ke ka lebaka la hobane lebitso la bona le ngotse mona ba beile lebitso la bona mona mme lebitso la bona is their reputation. Mme once reputation ya bona e senyeya company ya bona business ya bona e tlo senyeya. Ke le ka o reng morena wa rona Jesu Kriste modimo wa rona o re ke tla o etsetsa ka mohau ka ho loka ka lerato ke modisa wa hao ke tla o tsamaisa magulong a matala ke tla o phomotsa magulong a matala ke tla o isa metsing a khutsitseng ke tla o hlabolla moya wa hao ke tla o etsetsa dintho tsena tse ntle tsohle. Why? Ka lebaka la lebitso la ka ke le mang ke le Jehova ka lebaka fela la lebitso la hae o tla o etsetsa ka mogho yena a planning ka teng ka ga lentswe la hae manual o au fileng yena e le yena the manufacturer because wena o product ya modimo wena o entswe ke modimo. God is your manufacturer mme o beile lebitso la hae wena because why? Me once o ka sita ho sebetsa ho latela ka tsela yeo yena o kgethetse o tlo sebetsa kana lefatsheng lena. Hopola bukeng ya Genesis chapter 1 e itse re beuwe mona re fuwe dominion hodima lefatshe.
bukeng ya Jeremia hore ke na le merero e metle ka bophelo ba hao, ke tla o etsetsa ka mohau, ke tla o etsa ka hore le ka hore bophelo ba hao bo tle bo be successful bophelong bona. Mme the moment o sitang hore o be successful lefatsheng lena, o sitang hore o atle, o sitang hore o fihlele dintho tse modimo a batlang ho di etsa, o senya lebitso la hae. Ho senyehang teng ke reputation ya hae. Mme the moment o observe manual wona, o tsamaya ka ona, o sebetsa ka ona, let me tell you, o tlo sebetsa ho latela di-instructions tsa modimo, ho latela morero wa modimo, ho latela the manual of God. Mme let me tell you, once o tsamaya ka ditaelo tsena tsa modimo tseo a ngolletseng tsona ka mona, o le product ya hae, e re ke o bolelle lebitso la hae ha le tlo senyeha ka wena, because o tlo atleya wena, hobane o tlo pasa wena, hobane o tlo hlola wena, hobane o tlo ba victorious, o tlo ba le dominion over sicknesses, dominion over poverty, dominion over joblessness, dominion over everything, because you are God's product. He has put his name on your name. Ka lebaka la lebitso la hae o tla tlameha ho ba successful. Ka lebaka la lebitso la hae o destinated to be a success, because the moment you fail, the devil o tla thaba a re Jehova o phokile bana ba hae. Mme modimo wa rona ha a phoqe, modimo wa rona ha swetse, modimo wa rona ha swabisi, modimo wa rona ha etse disepiso tse wa ke nga dipeta. Ha o faila, ha o tla ke tlala, ha o sita o ba successful in this life, you are ruining Jehova yeo e leng modisa sa reputation in your life. Ke itse buka ena ka hara yona ena le clause e nngwe e reng fono ena ha e ka ya robeya, ska ba wa itukisetsa yona, take it back to the manufacturer. Yena ka di-expenses tsa hae, yena ka ditjeo tsa hae o tla o lokisetsa yona a e kgutlise ka lebaka la lebitso la, because o ntsa protector eng lebitso la hae. E re ke re ho wena, haeba o ka ba le mathata bophelong, haeba o ka faila bophelong, wa sita ho atleya, wa sita ho tswela pele, wa sita ho ba successful, let me tell you, hona le the manufacturer ya o yentseng. Take your life back to Christ, who is your manufacturer, ya o yentseng, ya tla kgona ho repair ka di-expenses tsa hae, ya tla kgona ho restore with his expenses. Why? Ka lebaka fela la lebitso la hae, because o beile lebitso la hae bophelong ba hae. The moment you fail is the moment yena lebitso la hae, reputation ya hae e ba ruined ka bophelo ba hao. Go take your bophelo ba hao, ditsietsi tsohle, mathata ohle, return them to the manufacturer. Yena, he will repair your life, he will repair your situation, he will repair everything in your life. Why? For his name's sake, because he has put his name in your name. And they brought the report to Jesus and said, your thing works. It works.